Pa Talent Akademija je zapravo sedmodnevna ljetna škola koja pokriva širok spektar segmenata iz kreativne industrije gdje imamo 5 različitih programa. Vas krase i brojne neke druge, da kažem, projekti kojima se nekako dičite i prema kojima se ljudi prepoznaju. Konkretno Toši, jedan projekat gdje je Helen Neise Talent Akademija predstavila sebe u regionu, gdje je nekako široko zakucala na vrata svih mladih ljudi koji žele da nauče nešto novo u svijetu ili vizualne produkcije ili produkcije uopšte, muzičke, gaming industrije i tako dalje. Molim te za naše gledalce koji još uvijek možda nisu čuli za Talent Akademiju da nam nekako predstaviš ukratko projekat, jer je stvarno po meni jedna od ljepših priča u regionu koja se desila u zadnjih ko znam koliko godina. Pa Talent Akademija je zapravo sedmodnevna ljetna škola koja pokriva širok spektar segmenata iz kreativne industrije gdje imamo 5 različitih programa i koncept je takav da se prijavljuju mladi kreativci, mladi profesionalci, poluprofesionalci iz tih segmenata kreativnih industrija i dobijaju besplatnu edukaciju, odnosno dobijaju stipendiju koja pokriva troškove smještaja, puta, hrane, ostalog. Učešća svega. I onako nastojimo da dovedemo najbolje ljude iz regiona, a i šire. Na primjer, imali smo producenta koji je nominiran za Grammy-a, bila nam je Konstrakta, bio nam je Aleksandar Stanković. Mislim, stvarno gledamo da dovedemo ono najbolje od najboljih. I to sve iz razloga zato što i mi ne bismo došli do tog nivoa da možemo napraviti ovako nešto da nismo imali podršku kolega. I jako smo ponosni na to zato što ta naša alumni mreža postaje iz godine u godinu. Mislim, imali smo 2 godine tek, ali nastojimo da imamo svake godine, da se širi ta mreža ljudi koji su ne samo budućnost kreativne industrije u regionu, nego realno i sadašnjost, jer već su oni poprilično afirmisani umjetnici. Tako da kad bude otvoren poziv za Talent Akademiju, obavezno se prijaviti, jer evo, Filip će vam reći, stvarno vrijedi. Tako je. Stvarno, otici su baš bili moji fenomenalni upravo iz tog kvaliteta koji ste vi uspjeli tamo da date polaznicima.